te kuno pelok bro set klanyam te kebisibun pelok bro kai bapak ke video te pelok bro akan ke video kadi Realme 9i 5G phone kesemari nga bos pe langsung ni ke phone kahap kaladu LCD na kamno to kaladu LCD bos kani te yo nga pagkaliang LCD to ato bos na tingra na pagkaliang te nga kaliang babha na yo pagkaliang babha te yo ni ni kamay do yung kam yosora to na tingra ni kamay ng sepelna ngalap pagkaliang sa jembut na pagkaliang ru to sapet te blog ngembang ni asu te sedang direkam blog sedang lawi kani setang pungkut benda kani ada pungkut ini tang sata LCD te pro ngan pungkut si kani mah ada lawi kani PI balau kani ini balau lapat pelok nak rekam bro kini phone ada lagi kenta te setengah gede di phone Realme 9 PI blog kalau pernah ke phone dah karena te kumno blog rekam juga kabiang nampiang tempat lang pi like comment subscribe lang terus kebersibun kebersih ajar ngu ifi pelok apa video